Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuru Murungi noretia Meru kwigika kiama kia UDA akiuga kinya nikio kiria kinene burua jante korone augite kugwata mbaru kiama kiu gugateithia kinya kureta maendeleo ya Meru riu na aririte kithurano gia atongoria ba kiama kiu akigobara bakwende itebio atongoria nibetite na mbere guciandikithia oriu nonanite wiru bakurwira giti kia mukariri giti wa kiama kiu akiuga na kwibanga ni untu bwa ntangurutano ya utongoria bobo. Seneta wa Meru Kadhuru Murungi na ugite kiama kia UDA thaiji nikio kinene kiri mugongo jwa Kenya akiuria Kenya na Meru mono ukigwata mbaru ni untu nikio kene thirikari kenda bakomba kuona mirandi mingi ya witi na mbere na kinya akiuga siasa ne cha mwaka jwa 2027 kiama kia UDA nikio gikethaite bibingi kirite bia thirikari na kinya bia thirikari cha matura na kinyo anto bakuga baka teach antu lesson angwere ukweri kinya kura charingo 2027 kiama kia UDA kio kethorwa kina ajumbe bara baingi MCA bara baingi na leadership yonde ya Kenya UDA ne kethorwa rindite kunya kuma Meru na ke nationally ne kethorwa ina ajumbe baba baingi senators baba baingi governors baba baingi na MCA baba baingi baketha bomite UDA kana mungano jaju kwetha jwatene na UDA na gukwira the other day turai na ithurano ethirwa kinyaja mbere noroni UDA ni rakirie gitikire na kinya gwatuika in case gwina ine other direction kinyejite Meru utikia magikinya kwi 70 twethura twina more than 70% ya kuririri ngocha UDA kinyaja Meru kingi kiama ege gerigeri kuthithia kithurano gia atongoria ba Meru ntariki 10 mweri jo Kadhuri na ugito gituo kigachagura atongoria 20 akiuria barabata ciandikithia kithurano nekio bari na kanyamo ntuku ya Jumatatu na kinya akiuga wari na wiruba kuyura giti kia mukariri gitu wa kiama kiu na reguru. Every polling center, for example, edwane Meru Primary School, tukethura tukienda gantu 20 na wina categories mwanya chiantu butu kwenda 20 so between now na ntukwe narua na kuinga narua then ruju tu verify bara bakethera bakenda ku participate gere kura chantariki 10 na then twetere kura ntariki 10 sinkoromba antu bara batiregister bombe kutonya kiri system ya UDA ni kenda baka participate kire kura cia ntariki 10 kiri sente yu ngiri na 43 na kiri sente ichonde tukethwa twithura gantu 20 kiri every polling center so tukethwa generally twina kithurano tukathura antu 22,000 almost 22,000 tariki 10 mwezi wa Januari. Ani personally mbugite ngaurunga magitikia national chairman wa UDA na inkuibangania kenda mbithura nani nkiara na iria na delegate chondiri ko makiri county 47 mantu jege kiama kia Meru gambibo seneta Murungi ne bobu so kinoka thobena kiama kia Meru na boti ukuruka akio ara nithi utimanto bwe na bwa prosecute beyond nithi withite Nairobi na ara intobiri iaja itutho twina kiama kia Meru no tinangi kiri Meru nturene so kaba kugwatana na Kenya ingi bukomba ku develop ndiguru na bwe develop Kenya mzima no Meru ka developera so nyo watu kabwina kiama kia Meru akio tino kigwita kiama kia Meru pateri ndo kio no mbugo ryo kinyati ukuruka kinyanya mwali jwanje uteangi athuri kiamene kiu kiawe paterinda so benefit mu Meru imbikire kiama cha kiu ruterene rwa kithomo seneta Murungi no retia chiari gutigira na bonde ne baguchoka skuru na kinya kioria rimu bane ne ba maskuru gotiga ne bokikaniria na mushari mantu ne JGBC na kinya gikatha rwanyirwa kithomo ni untu bakugaritwo bangirendi 10 barabatare bari kuona skuru ni betire bakwenda kana bakwiriria kikuri na kanya CS education egoro naraugire mwana wonde nete narojuriritie skuru ethwa kuna nafasi eno ombe kuna ngoro baruga mwalimu na so hakupenia unibwega mono no system rimwe ana bara apply igetega fail na igachoka kairi ikarega gwitikiria na uba kwenda skuru bari na kuibwega nonto na ndi ana bagomba gwita skuru ire bojuriritie na mono
ana babengi batete cukuru abo jurire na gwikura na thina iu ke report rande to shawero weekendi rea kwa rietwa ni Mutuge Kare.